Sakomeza minota 7 duheze umuvugabutumwa. Bwana sifiwe. Tuzamure ibiganza by'Imana icubahiro. Tuzamure tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Dusubiremo haleluya. Haleluya. Turasubiramo ya ndirimbo. Indirimbo indimo shemu natambuke. Indirimbo indimo kandi namwe bafashe. Tuvuge ngo ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Haleluya. Amen. Dufatikanye twese duhimbaza Imana. Bagoye mikrofone. Curanga papa. Haleluya, 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 haleluya. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Agiye kutugarira kubaho kwiteka. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Agiye kutugarira haleluya, haleluya kwiteka. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Agiye kutugarira kuza kwe birihuta kuboneka. Agiye kutugarira kubaho kwiteka. Maze mw'isi yagize tuzabaho dusugiye kudapfa kwa kure gupfa. Amina we
Yesu ashimwe. Dutere haleluya zingahe. Turangiza uhita ukubita icyo kidari kandi tuzamuke duheze icyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Cyane hallelujah. Haleluya. Tube nk'abazamura ibiganza. Bwana asifiwe. Amen. Ngo mbwirize ngo baraguma hano kugeza ndangije. Bwana asifiwe. Amen. Ariko muri iyo mvugo reka nanje mvuge gutya kandi kugira ngo dufatikanye ivuga butumwa. Tube nk'abazamura ibiganza by'Imana hejuru. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Mu buryo mpambona nateguye hano ijambo ry'Imana Cyane. n'umwanya dusigaranye uracyahari mu by'ukuri. Yego. Turavuga ibishoboka uko twabiteguye. Yes. Nibisigara indi minsi irahari. Suko. Bwana asifiwe. Nari mfite isomo nariko ngira ngo uyu munsi ndarisoza. Ariko ko ndabona nawe ntibiza gukunda. Nibikunda ikindi gihe wenda tuzarikomeza. Nari navuze ko ku cyumweru gishize tuvugana ibintu bitandatu aho abakristu tubonera ubutabazi, aho gutabarwa kwacu guturuka ibintu bitandatu. Bwana asifiwe. Amen. Ku cyumweru tuvuga bibiri.
hari hasigaye 4. Rero kubera uko umwanya umeze, nibura ndavuga ibindi 2 niturangiza twicare, ibindi nabyo bizoza hanyuma. Haleluya, Hallelujah. reka rero aba bakozi b'Imana bahagaze hano mwigire hino dukorane. Ndaza gusoma ijambo ry'Imana, ariko reka mbanze mbaheze nk'uyu mwanya muhimbaze Imana. Nundi muntu wumva aha yumva ko ibintu byakomeye, natambuke hano ntiyaze kuba kavuyo, natambuke hano, tambuke hakiri kare. Wumva bibira muri wewe neza neza, ariko hari n'abandi biza kubira bigeze nko hagati, siko bimeze. Nawe nta kibazo, ukomeze nyine, igihe biza kubirira uraza kureba nyine nimba umwanya uhari uraza guhaguruka. Tubenka abazamura Imana icyubahiro hejuru, icyubahiro cy'Imana hejuru. Bwana asifiwe. Hanyuma uragenda akaririmbo kavuga ngo amasezerano yawe Mana yakomejwe n'amaraso ya Yesu. Curanga badufatira abana, abantu b'ipendo baza batambuka bahagarare hano, niyo desturi. Mupangane mufata amapendo muhimbaza Imana. mudufatira abana b'itari mu ntebe.